салом алайкум дӯстон. имрӯза мавзӯи интихоб кардаи мо гӯш кардани аудиокитобҳо ва хондани китобҳо ба мо чӣ таъсироте мегузорад. беҳуда нагуфтаам ки шоирон аниси кунҷи танҳоии китоб аст, фуруғи субҳи доноии китоб аст. вақте ки ман ёд дорам дар мактаб муаллими синфи авваламон дастамро гирифта навиштанро ва хонданро ҳам ёд медод. ҳаёти мо мисли китоб, яъне ки саҳифа ба саҳифа ва давра ба давра ҳаст. ҳаёти моро бедониш, беақл, безаковат тасаввур кардан ғайриимкон аст. инсон тавлид мешавад, то ба марг меомӯзад. чӣ хеле ки гуфтаам, аз гаҳвора то ба марг омӯхтан ин зарур аст. мо чӣ хеле ки аз ҳамон давраи синфи аввалинамон то ба синфи 11 чӣ хеле ки мо зина ба зина дар ҳаёт пеш рафтем, чӣ хеле ки мо дониш омӯхтем, ан ҳамон давраҳоро ҳис кунем ки мо чӣ тавр пеш мерафтем. вақте ки мактабро тамом мекунем, бинед ки чӣ тавр мо поён меравем, ба ғарибӣ меравем, ба кор меравем ва ҳамин тавр мо тамоман аз баҳри хондани китобҳо мебароем. ин хатогии бузурги мо аст ки мо китоб намехонем. вақте ки бо ягон мушкилоте мо рӯпарӯ мешавем, сарро меқапем, мегӯем ки оҳ чӣ тавр дар вақташ нахонда будам, оҳ чӣ тавр ман гапи муаллимаро дар синф гӯш накарда будам, чӣ тавр ман бадахлоқ будам дар синф. инро мегӯему, сарамонро меқапем ва боз ба анамон роҳе ки пурпечутоб ва роҳи каҷамон боз меравем. ва мо инро намедонем ки ҳоло ҳам дер нашудааст барои хондани китоб. инро бинед ки бародарон, дар ҳаёти мо вақте ки мо саҳар аз хоб мехезем, ҳар кас ҳар тавр аз хоб мехезад, саҳар аз хоб мехезем, мо ба кӯча мебароем, ба атроф нигаҳ мекунем, ҳар чиро меомӯзем. инро бинед ки инсон наомӯхта инкишоф намеёбад, наомӯхта ба пеш намеравад. мо бояд, дар забони русӣ мегӯянд должим, мо бояд омӯхтанро сар кунем. вақте ки мо намеомӯзем, вақте ки мо китобро гирифта намехонем, мо ба пеш намеравем тамоман. беҳуда намегӯянд дар урфият ҷони нодон дар азоб. вақте ки мо одамони муваффақро мебинем, чӣ тавр дар корҳояшон муваффақ мешаванд, ҳайрони онҳо мешавем. яке аз миллиардерони пеши ҷаҳон, Орен Баффет, мегӯяд ки агар ба ман як имтиёзи дигар дода шавад ва ман синни соли ман ба 18 биёяд бори дигар, ман медонед чӣ кор мекунам? ҳама дар тааҷҷуб меафтанд, мегӯянд чӣ кор мекунӣ? ӯ дар ҷавоб мегӯяд, ман шурӯъ ба китобхонӣ мекунам. ба ӯ савол медиҳам, дар оми як рӯз ту чанд соат китоб мехонӣ? ӯ мегӯяд 3 соат китоб мехонам. аз он сабабе ки корҳои ман бисёр аст, рӯ ба бизнес овардагиам ва корҳои бисёр дорам, нигоҳ накарда ба ин китоб мехонам. сири муваффақияти ман ин китобхонӣ аст. дур намеравем бародарони азиз. ина ба шумо пример меорам. Саидмурод Давлатов, бизнесмен ва бизнес тренинг ва соҳибкори муваффақ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва мултимиллиардер дар ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Саидмурод Давлатов, онро ҳама мешиносанд. он инсон ҳам китоб хондааст ва ба пеш рафтааст ва бизнеси худро ташкил кардааст. ва инро бибинед ки Саидмурод Давлатов ҳам мегӯяд ки бародарони азиз, шурӯъ ба китобхонӣ кунед. дӯстони азиз, шурӯъ ба китобхонӣ кунед. ин беҳуда намегӯянд ки шоирон то ақли инсонро, шуури инсонро васеъ мекунад ва моро ба сӯи ҳадафамон раҳбор мекунад ва дар ҳаёт муваффақ мешавем. бисёр одамони муваффақро ман инҷо гуфта метавонам ки онҳо китоб хондаанд ва бисёр инсонҳоро ман дар инҷо гуфта метавонам, китобхонӣ ба мо аҳамияти бузург дорад. вақте ки мо китоб мехонем, ақли худро инкишоф медиҳем ва ба мо зиндагӣ осон шуда мегирад. ҳаёт ҳам ҳамин тавр, ранги китоб варақ мезанем, саҳифа мекушоем ва ҳамин тавр пеш рафтан мегирем. чӣ қадар ақламонро инкишоф диҳем, баъд мо
و پیش رفته میتونید. بکسوری مشهور، مشتزنی مشهوری آمریکایی، همه اون رو میشناسن، ستاره بوکس مایکل تایسون. او هم میگوید که بوکس این نیروی مشخص نیست، نیروی عقل است، نیروی ذهن است، نیروی فکرانی است. محمد علی هم میگوید که در بوکس من میدونید چطور موفق میشدم. من کتاب میخوندم، موتیواسیون میکردم، خود رو روحم رو بلند میکردم، اون نوارهای رقیبان خود رو میدیدم، اون نوارهای پرتیمی که خود رو میدیدم و میآموختم چیزی رو و بعد انکشاف میافتم و بعد به پیش میرفتم و در روبرو چشم به چشم رقیبم در رینگ میشدم. من فکر میکردم چطور او رو بزنم، بعد حرکت میکردم و پیش میرفتم. همه چی سپورتمن ها، چی بیزنسمن ها، همه کتاب خوندن بعد مشهور شدن. بی دانش ما در جهان معاصر موفق شدن نمیتونیم. این رو بینید که چطور جهان معاصر رو به ترقی و رو به انکشاف رفته ایستاده است، چطور زواد و فابریکا بسیار شده است، تکنولوژی ها ترقی کرده است، تکنولوژی های نو برآمده است، همه چی. این رو بینید که تماما جهان رنگی دیگر گرفته است، رنگی که به زبان خلقی گوییم رنگی اتومات شروع به ترقی کرده ایستاده است. همه این چی عقل انسان کار فرموده است و همه چی دلالت اون رو میکند که اون انسان هایی که موفق شدن، اون انسان هایی که شروع به ترقی کردن، اون انسان ها در حیات موفق هستن، اوسپیشنی هستن، اونها کتاب خوندگیان. کتاب نخوانند، دانش نگیرند، نفهمند، صحیفه نزنند، پیش نمیروند. از همین بفهمید که کتابخوانی به ما تا چی درجه تأثیراتی داشته است برای موفقیت ما. اکنون تیمه دوم ما اودیو کتاب. وقتی که ما اگر امکانیت کتاب خوندن نداریم، ما سحر به کار میرویم در تمام نقلیات و ترانسپورت ها و در مارشروتکا ها، چی در دیه باشین، در مارشروت، چی در شهر مسافرتی، در اتوبوس ها سوارین، به کار میرویم، چی پیشگام به کار میرویم پیاده تا به جای کارتان نه کم از تا 30 دقیقه به جای کار میرویم یا 20 دقیقه یا 10 دقیقه. اون رو به کارهای بیهوده تیک تاک رو میبینید، لینت رو پایان کرده میگیرین و حیاتتان رو با انمون حیاتی که دیگرها زندگی میکنن حیات خود رو مقایسه میکنین و رو افتاده میشوین که من چطور رنگ میان نبودم. شما برادران عزیز، حیات ریالی، حیات حقانی، زبانی مردمی که گوییم، حیات هر روزه رو، حیاتی که با چشم خود میبینید اون رو تصور نمیکنید. این رو بینید که وقتی که ما به کار میرویم 20 یا 30 دقیقه وقت داریم تا به کار رفتن، یا پیشگام میرویم یا با یگان ترانسپورت، با یگان مارشروت که میرویم. در آن وقت ما میتوانیم در گوش نوشتیک بمانیم، به جایی که تیک تاک و اینستاگرام و لایک موندن یا تماشای بیهوده، ما میتوانیم اودیو کتاب در تلگرام میداریم، اودیو کتاب است، اودیو کتاب ها رو گوش کنیم که از آن ما یک غذای معنوی گیریم. بسیار آدمانی موفق در وقت کارشان یا در وقت خالگیشان اونها نمیتوانند همه وقت کتاب رو با خود بگیرن و در همه جا شاید کتاب رو بخونن. آنها نوشتیک رو میزنن در گوشی خود و پلی رو زیر میکنن و مسئولیت ها و گپ های شخصان بزرگ رو گوش میکنن، اودیو کتاب رو گوش میکنن و بعد در حیاتشون موفق میشن. اگر انسان بخواهد در تمام شرط و شرایط آن کار رو کرده میتواند. صحبت رو دراز نمیکنیم، با همین موضوع من رو ما انجام میرسونیم. همین کانتنت های من رو دیده ایستین چطور خود رو ثمره افزایی کردن، پیش بردن خود و روح بلند کنی خود، موتیواسیون، همین چیزها رو دیده ایستید، مشاهده کرده ایستید و مشق ها، طرز یاد گرفتن چطور، چه خیلی یاد گرفتن کدام مشق، کدام الیمنت، ورزشگری کوچه، همین طور موضوع به شما معقول باشد در کامنتاری نویسید، لایک کنید، آبونه شوید. لایک شما ما رو پیش میبرد و کتابخوانی رو فراموش نکنید.